أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ذا الفضل والإحسان اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Draga i poštovana braćo i cijenjene džematlije, nastavit ćemo naša redovna kazivanja o siri Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na našem prošlom dersu došli smo sa kazivanjem do perioda ženidbe Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam sa Hatidžom bint Huvejlid radijallahu anha. Nadam se da nema potrebe vraćati se na one momente na koje smo ukazali na našem prošlom predavanju i one sve faze i etape i iskustva koja je sticao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koja će mu itekako trebati i dobro poslužiti u njegovoj misiji kao poslanika koji je poslat cijelom čovječanstvu da dostavi Allahovu objavu. Iskustva trgovinom, iskustva ratom, iskustvo bavljenjem stočarstvom i ostalim djelatnostima. Rekli smo za Hazreti Hatidžu radijallahu anha da je bila najčasnija i najčestitija žena, kako spominju historičari, toga doba u Meki. Usto bila i najbogatija. Jedan učenjak kaže upravo ovako, kada bi se, a to sam govorio, znači ovo je ponavljanje, kada bi se sakupilo svo bogatstvo svih trgovaca ili bogatih ljudi u Meki toga doba na jedan tas, a na drugi bogatstvo kojim je raspolagala Hatidža radijallahu anha, ili mi kažemo Hazreti Hatidža iz počasti prema toj časnoj i čestitoj ženi, njezino bogatstvo bi preteglo ta druga bogatstva. Ona je bila i u užoj rodbinskoj vezi sa Muhammedom alejhi salatu vesselam u toj uzlaznoj liniji, jer je iz plemena Kurejš. Međutim, ne ulazi u onu zabranu, u onu, da kažemo, bliža rodbinska veza koja se tretira kao zabrana sklapanja brakova. Ideja ili inicijativa o ženidbi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je pokrenuta od strane Hatidži. Kažu da ona bila u situaciji tada da upre prstom u čovjeka za koga bi htjela da se uda, da je to mogla postići. Veoma veliki broj prosaca je odbila, i to su historičari zabilježili, koji su imali namjeru ili dolazili sa nijetom hitbe ili zaruke do Hazreti Hatidže. Međutim, ona to nije na to pristajala ili prihvatala. Nakon putovanja, odlaska Muhammeda alejhi salatu vesselam kao mladića u 20. godinama, 24. i na pomolu 25. godine, po pitanju trgovine, taj smo moment obratili u prošlom našem susretu, nakon povratka iz Šama u pratnji sa slugom ili radnikom koji je bio na dvoru ili kući Hazreti Hatidže, Mejsara, i nakon što je detaljno i iscrpno izvijestio o svim detaljima putovanja svoju gazdaricu i posebno što je govorio o plemenitim osobinama i poštenju Muhammeda alejhi salatu vesselam i njegovoj sposobnosti i određenim čudima
koja je on doživio kao čuda, mi kažemo muđize, koje su pratile Muhameda, alejhi salatu vesselam, iako do tada nije bio poslanik. Nije bio još poslanik, međutim on je pripreman za funkciju ili za misiju poslanika. Pripreman je od Allaha dželle šanuhu. Tako da historičari spominju da je Mejser vidio meleke. Nama nije jasno u kakvim likovima, međutim spominju se u sahih rivajetima da je Mejser vidio meleke kako zastiru ili čine hlad Muhammedu alejhi salatu vesselam po najvećoj žezi, tako da nije osjećao kao poteškoću. I posebno je prenio govor rahiba, vjerskog učenjaka, hrišćanskog učenjaka, koji je rekao za Muhameda nakon što je sjeo i odmorio se pod drvetu, skrenuši pažnju da je njegovo iskustvo govori da pod tim drvetom, da je to drvo pod kojim odmaraju samo poslanici. Tako da je očekivao da bi taj mladić koji je odmarao se tu mogao biti poslanik. Normalno da je Hazreti Hatidža uzela sve to u obzir kada je slušala i ekstra odvojila mukabele ili ekstra odvojila znači sastanak sa Mejserom da iscrpno sluša o tom putovanju. I najmanja stvar koju je interesirala, o kojoj on je svakako i to govorio, jeste dobit ili zarada koja je ostvarena. Ona je više tražila opise i vijesti i kazivanja o Muhammedu alejhi salatu vesselam. Normalno da do tada već se o Muhammedu alejhi salatu vesselam kružile su najljepše priče, vijesti. Niko se nije žalio na njega. On je već u Meki stasao, odrastao kao mladić, uzorit, čestit i sa svim onim pozitivnim i moralnim osobinama, što je bilo na zadovoljstvo svakoga i svak se rado sretao s njim. I ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da je Muhammed alejhi salatu vesselam između ostalog i najljepši Allahov rob. Jezda je data ljepota Jusuf alejhi salamu, velika ljepota. Međutim, i ljepota koja je data Muhammedu alejhi salatu vesselam je nešto opet veliki dar. Tako da mnogi osjećali su veliku čast da gledaju Muhammeda alejhi salama, da se druže s njim, da razgovaraju s njim i tako dalje. Zato mi ćemo večeras u ovom našem obraćanju djelimično se osvrnuti i na jedan od opisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, za koga, nadam se, to je moj osjećaj, a mislim da i vas vjerovatno prati taj osjećaj, iako veoma mnogo slušate o Muhammedu alejhi salatu vesselam. Čitate mnogo i cijeli život vaš dosad uvijek slušate džumama, različitim susretima, kroz literaturu, kroz pisanje, slušate o Muhammedu alejhi salatu. I svako vjerovatno u svojoj svijesti ima određenu viziju, međutim teško je složiti sliku, teško je zamisliti. Ja nailazim na tu poteškoću, pretpostavljam da dijelite osjećanja sa mnom, da je teško sad sebi predstaviti taj lik, iako veoma mnogo znamo. Jel' tako? Na tu poteškoću su nailazili oni koji su vidjeli Muhammeda alejhi salama. Kada bi bili u prilici da ga opišu, onda bi obično služili se metaforama, određenim poređenjima kao mjesec, polumjesec, bedr ili nešto što je nosilo, što je bilo izraz. Nešto kada su se htjeli izraziti da kažu da je nešto lijepo. I onda gubio se lik poslanikov u svijesti ili znači u urazu, u sjećanju onih koji su ga gledali. I to je jedna ta osobina. Vi znate, veoma dirljiv moment Bilal Habeši, radijallahu anhu, koji je, pošto je bio poslanikov muezin, prestao mueziniti nakon preseljenja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I onda je muezinio drugi muezin. I teško ga je bilo nagovoriti da on zauči u Medini ezan. I zabilježio svega da li jednom ili eventualno dva puta da je, a dugo je živio Bilal Habešija nakon Muhammeda alejhi salatu vesselam i on je odselio u Šam. Zabilježeno je da je učio ezan. I kada je učio ezan posle toliko vremena da je tako
postigao je efekat, vratio u sjećanje mnogim ashabima onaj period kada je učio ezan Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i tako dalje. Tako da Hazreti Hatidža, ja sam obećao nešto, ću pokušati da kažem, znači o njenoj ličnosti, da ne bi nekad bili izloženi možda u situaciji da na osnovu šturih i veoma malih i tako siromašnih informacija kojima raspolažemo, da sebi stvaramo određene vizije kao da je Muhammed a.s. Bio prisiljen, bio siromašan, bijeda, jadnik jedva preživljavao, jedva se snalazio, pa eto prva prilika hudovica koja je htjela da se uda za njega, ko veli pristuo na to. Može biti da se takva nekada slika stvori u liku nekog od muslimana, bez veli da ima takvih slika u svijesti možda nemuslimana i određenih koji tretiraju tu problematiku. Međutim, ono što je evidentno i ono što potvrđuje historija i što potvrđuje sami osjećaj Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, da je znači u tom dobu da je on imao najsretniji brak, da je to bio najuspješniji brak, da je bilo zadovoljstvo, sreća s njegove strane također sa Hatidžom radijallahu anha. Hatidža je potpuno razumjela Muhammed a.s. Muhammed a.s. je razumio Hatidžu. Znači, to je brak koji nije bio zasnovan na bazi interesa, da je Muhammed a.s. svoje oko bacio na veliki metak koji im je raspolagala Hazreti Hatidža. To je najmanja stvar u svemu tome i to je vama svakako jasno, ali smo dužni to ukazati. Bezvoli da bi mnogi drugi koji su bili željni imetka poželjeli i voljeli da su bili u prilici Muhameda, u Muhamedovoj alejhi salatu vesselam situaciji. Još jednom bih vas pozvao na to da pokušavate da uvažavate trendove vremena, standarde vremena, da ne budemo od onih koji će pokušati sve parametrima ili mjerilima našeg doba, naše mode, nešto što je savremeno, nešto što se smatra aktuelno, atraktivno, nešto možda lijepo ili vrijedno u ovom dobu, ne mora znači da su to isti trendovi, ista mjerila bili za svako vrijeme. Dužni smo često ukazati na tu činjenicu da ne bi došlo do zbrke i do nesporazuma i do razumijevanja. Sada kaže mladiću od 25 godina da mu utrpuju kakvu hudovicu od 40 godina. Najprostiji primjer i sada da se govori o njegovoj toj sreći. Nešto sad šutite. Da li se razumijete? To ne smije se porediti, jer izvor sreće i razumijevanja i pogotovo bračnog života je znači nešto što se doživljava i nešto što je o čemu mi pokušavamo da govorimo večeras kada je riječ o ženidbi Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam sa Hazreti Hatidžom radijallahu. Dalje, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostaje u životu od 25. godine, u životu sa Hazreti Hatidžom cijelo vrijeme. To je monogamija, znači brak sa jednom ženom i svu djecu je dobio od Hazreti Hatidži. Izuzev kasnije sina Ibrahima imao sa robinjom koja mu je poklonjena, Marija Koptije, Marija iz koja je bila iz Egipta, ali pripadala je naciji ili narodu Kopta, od koji je Butros Gali. Vi znate, ima Kopska crkva u Egiptu, imaju ti sa drugim ženama sa kojima se ženio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nakon Hazreti Hatidže nije imao potomstva. Dobro, dalje, mada je sad rano da ukazujemo, jer na taj ćemo se detalj vratiti ili njega spomenuti ili govoriti kada dođemo do situacija koje je preživljavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada je preselila Hazreti Hatidže. Da je to za njega takav udar bio, iako je bio svjestan, zna se da svak treba umrijeti, svak kad dođe njegov veđel vrijeme preseliti. Međutim, za poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam je to bio veoma težak udarac, veoma teške momente, čak su se bojali za njegovo zdravlje, njegovu situaciju, da mu je to veoma teško palo.
I kompletna godina, ne samo znači jedan dan ili 3 dana, nego kompletna godina je u životu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, bila proglašena amul huzn, godina žalosti. Najviše sebe bi razlog kada je Hazreti Hatidža preselila. Sad, znači, život poslanikov Muhameda, alejhi salatu vesselam, sa Hazreti Hatidžom od svoje 25. godine do 40. godine u svojstvu kada postaje biti pejgamber poslanik. Mi kažemo, nažalost, oskudijevamo ili veoma malo, i mi kad govorimo ili kad slušamo od nekoga o tim podacima, veoma malo imamo podataka da kažemo sa kojima smo upoznati kako je provodio dane poslanik, čim se je bavio Muhammed a.s., kako je živio, kada je šta bilo aktuelno, znači od 25. do 40. godine. I obično u povijesti spominju se još neki detalji, mi ćemo eto ukazati na neke ono što ima u ovim islamskim knjigama, zadržati se na tim nekim detaljima, ukazati na njih. A normalno, svjesni smo da veliki broj toga ne znamo, veoma veliki broj tih podataka, znači dana i mjeseci i situacija koje je preživljavao Muhammed a.s. U tom periodu to nam je svakako nedostupno. Pored toga što je znači Hazreti Hatidža radijallahu anha bila bogata, bila je izuzetno lijepa i bila je pametna. Bila je znači i sposobna, obdarena žena koja ima stabilnu, kako bi rekli, znači nadarena, žena koja je mogla baviti se i politikom, žena koja je mogla savjetovati druge, žena koja je vodila brigu o imanju, imala utjecaj u društvu, čija se riječ uvažavala, nije govorila prazan govor. Tako da i taj moment je veoma značajan i važan da se ukaže na njega, da se iznese, jer pogotovo neka braća žele žensku ulogu totalno da potisnu i da je ovako preskoče ili da zanemare ili eventualno da poništi, ne dajući da dođe žena do izražaja svojim mišljenjem ili svojim govorom, ako je svakako za toga. Normalno da ostaje da u većini slučajeva ima mnogo onih osobina, mi ne želimo vrijeđati žene, međutim ostaje lahkomislenost, brzopletost, dalje nesnalaženje u određenim situacijama, dalje emotivnost, emocionalnost, sve to što je svojstveno većini žena. I to su te nježnost, dalje krhkost i ostalo, što je znači u većem broju kada je riječ o ženama. Međutim, među ženama ima talenata, ima žena koje izrastaju, koje je Allah dželešanuhu obdario, koje su sposobni od ljudi. I to mi kao ljudi moramo uvažiti. A Islam stavlja, kada bi sad spomenuli nešto o tih hukuk, bejne zavđene, kao o pravima i dužnostima bračnih drugova, parovi, ako se desi recimo da radnik, da kažemo radnik prosječni, oženi intelektualca ženu koja je doktor, i ženu koja je profesor, ili ženu koja ima neko utjecajno mjesto, onda kada je riječ znači, o sposobnosti, kada je riječ o dogovoru, ima tu i pitanje koga treba da sluša i vodi i savjetuje i čija riječ, normalno ovdje se daje prednost, znači i sposobnosti. Čovjek ima da uvažava, znači treba da bude poslušan ženi po tim pitanjima, a ne da kaže ženo, ne da kaže ženo ti se nemaš šta miješati, a žena doktorica, žena pravnik, žena advokat, žena da kažem muallima, žena magistar ili doktor u određenim disciplinama, to se znači to se stavlja, zato pazite o mladince, ako nam kada se ženite, kada birate normalno bračnog druga, imate na umu sve ovo o čemu govorimo i čemu nas svakako Islam uči. Evo sinoć mi priča podatak, jedan brat, jedan prolaznik je ovdje bio, pa završio je medresu i tako dalje, i kada je htio da vidi drugaricu s kojom je išao u školu, znate kako je to u našim sredinama, školski drugovi, znaju se generacije i ostalo, udala se u jedan grad, sada ne imenujemo, može neko to zloupotrijebiti,
Međutim, sad se iznenadio, kaže, kad čovjek taj nije dozvolio, primio ga jest, ali ga je sad pod sumnjom, pod nekakvim tim posebnim pogledima i nije uopšte dozvolio da taj vidi njegovu ženu, ako eto ko znali se prije, družili se i ono, znate kako je to kod nas, čak ako nisu iz istog mjesta. Po meni, to je primjer te, nego kaže ženo u sobu, zaključaj, ne smiješ izlaziti pred druge, to je kako se kaže, potiranje ličnosti žene, uništavanje ličnosti žene. Jedno da kažemo, što mogu ja da kažem, da pokušamo iskazati milost i realnost prema islamu i da kažemo nije islam taj koji to traži i forsira i poučava drugi. Nego gdje se vraća problem? Problem se vraća ljudske slabosti. Može biti čovjek ljubomoran, može biti čovjek nije dostigao nivo žene svoje, možda intelektualni, možda spoznajni, možda određeni i onda normalno nosi u sebi određene komplekse koje pokušava da liječi ili da ih na ovaj ili na onaj način iskazuje. Kada je riječ o Hazreti Hatidži i Muhammedu alejhi salatu vesselam, to je, možemo reći, i ne da proveličavamo, to je bio idealan brak kako za Muhammeda, tako za Hazreti Hatidžu. Hazreti Hatidža radijallahu anha, ona je ponudila brak Muhammedu alejhi salamu. I Ibn Hišam, Ibn Ishak u svojim sirama zabilježili su rečenice i načini riječi kako je to Hazreti Hatidža iskazala Muhammedu alejhi salamu. Što je također primjer, iako je urf ili običajno pravo i kod nas i sada u mnogim drugim zemljama, da obično muškarac ide i najavljuje hitbu ili zaruku, najavu žene. Međutim, u ovom slučaju, kada riječ o Muhammedu alejhi salamu, Hazreti Hatidža je dala prvu ponudu. I rekla je, ja bi željela da uđeš u brak sa mnom zbog likara betik, radi, kaže, rodbinske veze koja je među nama jedna stvar, drugo, tvoj mekanetike fi qaumik, tvoga mjesta kod naroda, ugleda koji posjeduješ kod našeg naroda, va emanetik, tvog povjerenja, poštenja, va husnu huluk, tvog lijepog obhođenja, tvog lijepog ahlaka. Pogledajte, još nije Muhammed pejgamber. Tek kad dođemo do merhale ili do perioda kada je Muhammed alejhi salatu vesselam poslanik, pejgamber, kakav će onda ahlak biti? Ako je imao ahlak, znači moral, ponašanje, ophođenje s ljudima, tako, znači i izrazito, što mu navodi Hazreti Hatidža, da li vesidke hadithik, iskrenosti tvoga govora, i tako ona je tada bila među Kurejšijama najveće mertebe ili stepena tog neseba, vada muhunne šerefen i časti, va ekferuhunne malen i najbogatija. Tako da slažu se islamski historičari da je Hazreti Hatidža radijallahu anha u sebi objedinila sve osobine koje se kasnije su u hadisima preporučivane, kaže ktom kehlumar uli erba'in, ženu udaju 4 stvari, limaliha, veli džemaliha, veli hasebiha, veli diniha. 4 osobine koje trebaju mladići da paze kada traže ženu za brak, djevojku za brak. Jedno je mal i metak. Znači to je taj jedan faktor. Drugi je ljepota, džemal. Treći je haseb, je porijeklo, kao znači od koje loze, od kojeg je naroda, da li je na primjer iz znači familije koja je poznata po učenjacima, koja je poznata po, na primjer, herojima, koja je poznata po darežljivosti ili je poznata po negativnim tim. I to se znači gleda. I sve je dobro dok ste... I normalno po vjeri.
po odanosti vjeri. I onda u hadisu je skrenuta pažnja da prioritet najbolje ko da prioritet vjeri. Fazfer bi zati din, teribet jedak, bit će ti ruke blagoslovljene ili bit će brak blagoslovljen. Ako izaberete vjeru, da ženite nekoga, znači mladić da ženi djevojku radi vjere i djevojka da se udaje za mladića radi vjere. Zato što uči u Kur'anu, zato što redovno klanja namaz, zato što redovno posti Ramazan, poštiva vjeru, veliki vjernik što ima husnul huluk, lijep ahlak i što će usklađivati svoj život na halal i čestit i častan način. Eto, malo smo spomenuli to. Sve te osobine je imala Hazreti Hatidža pri sebi, kod sebe. Normalno da je Muhammed a.s. bio iznenađen tom pojavom i ono držao do sebe kao da li ja zaslužujem, da li ja mogu doći takvu veliku čast, pa je rekao konsultovat će svoje amidže i spominje se da je Hamza, Hazreti Hamza ibn Abdul Mutalib, poslanikov amidža, Hazreti Hamza, Sejidu Šuheda, šehid Uhuda, Hamza, da je on išao sa Muhammed a.s. kao na zaruku, da dogovori. I ovo nas ukazuje da su i tada, iako znači, to se period smatra period džahilijeta, period kao neznanja, da se uvažavali određeni običajni propisi, pravila, nije to bilo hajmo, da je bila anarhija, da je radio ko šta hoće i da nisu znali pravila određenih ponašanja. Normalno da se je znalo, bar u tim časnim, čestitim porodicama, kako se ženilo, kako se udavalo, kako se raženjavalo i tako dalje. Poslanikov mehr, eto da spomenemo, Allahov poslanik Muhammed a.s. je darovao mehr Hazreti Hatidži, iako je bio siromašnog stanja, ali se malo Hamza, malo Ebu Talib, amidža, drugi i ostali, znači pomogli, pobrinuli se da pripreme mehr Muhammedu a.s. da može da Hazreti Hatidži da vjenčani dar koji se sastojao u vrijednosti 20 mladih deva. 20 mlađih deva, tako je bio imenovan mehr, jer deva je tada bilo, znači deva je u tom dobu predstavljalo značajnu stvar, vrednovana je bila. وَكَانَتْ أَوَّلُ إِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ i to je prva žena s kojom se oženio Allahov poslanik Muhammed a.s. وَلَمْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ i niti je razmišljao, niti je bilo, iako su drugi u to doba, poligamija je bila masovna pojava, pa kažem, Hazreti Omar imao da li koliko, 12, 13 žena ili 8, 9, koliko li, pa onda kada je došao Islam ograničen, onda je trebao da razvede neke, da raspusti i veoma veliki broj ljudi tada u Meki imali su više žena. I onda je Islam došao da to ograniči na 4. Eto, slučaj Muhammeda a.s. i kada reći, znači, o tim sunnetima, što mnogi ne ističu tu činjenicu, nego naglašavaju i ne ugovore kao eto, više ženstvo, eto, sa više žena, eto, to je po sunnetu i tako dalje. Eto, mi spominjemo ovo što su historijske činjenice. Spomenut ćemo sad i ove prilike i poslanikovu djecu. Zgodna je prilika, rođena su poslaniku djeca i njegovo kunje, njegov nadimak nakon što je ušao u bračnu vezu, nakon što je dobio prvog sina, pretpostavljam da svi znate. To je Ebu, hajde recite, Ebu Kasim. To je poslanikov nadimak. Ebul Kasim. Jer prvi poslanikov sin je Kasim. Postoji sahih predaja, hadis i šerif, da je zabranjeno davati prvoj djeci koja se rodi, muška djeca, ime Kasim, nakon Muhammeda a.s. Da ne bi se zvali ljudi tim imenom, jer Arapi se sad uobičavaju, vi znate, Ebu
ko ima po Ebu Hamza, jel da? Poznat Ebu Hamza, Ebu Halid, Ebu Muhammed i tako dalje, Ebu Hanife. Veoma je mnogo rasprostranjeno u arapskom, tom govornom području među muslimanima Arapima, da nakon što neko uđe u bračnu vezu i dobije potomstvo, onda ga prozovu nadimkom ili imenom po prvom djetetu. I to se uvažavalo, to postoji znači propisi koji se, jedino je Muhammed a.s. Ebul Qasim i tako su ga oslovljavali, tako su ga zvali. I mnogi ga još danas hatibi u arapskom svijetu, znači ovi koji drže hutbe i vajzi, kad se kaže Ebul Qasim, to je sam jedan je Ebul Qasim. To je Muhammed a.s. Po, znači, najstarijim sinu Qasimu. Vatahir vatajib. Sad ovdje imamo dalje predaju drugi sin koji se zvao Abdullah. Drugi sin bilo mu ime Abdullah. Međutim, on je imao dva nadimka. Taj sin Abdullah imao je dva nadimka, Tahir i Tajib. Tahir znači čisti. Tajib isto znači dobri. Kao dobar, Tajib. Plemenit. Veoma lijepa, kad se kaže nekome Tajib. Dobro, kao dobar čovjek. Tako da po ovome, znači, da ispada Muhammed a.s. imao dva sina od Hazreti Hatidži. Kasima i Abdullaha. Ali Abdullaha su zvali sa dva imena. Tahirom i Tajibom. Iz ovog razloga neki su u nekim historijskim knjigama otišli na to da su spomenuli pa možda imao kao tri sina. Kasima, Tahira i Tajiba. I još ako spomenu Abdullaha ispadne da je četiri. Međutim nije nego samo, znači, tako kaže Ibn Hišam i drugi historičari. Dalje od kćerki imao je Zeyneb, Rukaju, Kulthum i Fatimu. Alejhim esselam. Evo kao kaže Ibn Hišam. Pazi, kad se spominje Allahova porodica, ehli bejt, njegova djeca, onda kažu alejhim selam. Sad nema niko pravo da sad optuži Ibn Hišama u njegovoj sve kaže enoga šija. Zašto? Jer govori alejhim selam, na njih selam donosi. Nije to. Vi znate da je dozvoljeno donijeti selam. Mi između sebe živimo, nazivamo selam, to je naš pozdrav. Jer samo to kad kažeš neka je selam, to prenesi mu selam. Jest da je kod nas nekako postalo uobičajeno da samo poslanicima, kad spomenemo Musa, kažemo alejhi selam. Isa alejhi selam. Muhammed alejhi selam. A sad kad neki kažu šije Alija alejhi selam, onda neki neuki kažu, eno vidite kad hoće da kažu da Alija poslanika, ne znači to. Ovo sam navodim da razumijemo da nije to ništa strašno. Ako kažemo selam donosim Ali, selam donosim Hasanu, selam i tako prenosimo selam. Što se tiče Kasim i Abdullah ili Tajib i Tahir, fematu fil džahilijeti. Oni su preselili kao mladi u džahilijetu, prije doba poslanika, prije poslanstva Muhammeda alejhi salatu vesselam. I pogledajte preciznost izražavanja kuranskog ajeta kada je rečeno Muhammedu alejhi salatu vesselam ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi. Muhammed nije otac nijednom odraslom čovjeku od vas. Ne možemo reći, ali ovdje rijal znači ljudi odrasli, zreli, koji su ušli u punoljetstvo. Ali Muhammed je bio otac maloj muškoj djeci. Kasimu, eto rekli smo Abdullahu ili Tajibu i Tahiru. Ema benatuhu, što se tiče kćerki, fe kulluhunne edrekne el islam. Sve su dočekale, doživjele islam. Fe eslemne. I sve su normalno prihvatile islam. Sve su poslanikove kćerke bile muslimanke. Slijedile svoga oca. To su prvi koji su povjerovali. Dalje, vahađebne ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. I s njim su hidžru učinili.
I ovo spomenuli smo što tiče Ibrahima da je bio od Marije. Dalje, Muhammed a.s. nadživio je, iako i on je kratko živio, 63 godine, nadživio je svu svoju djecu, izuzev kćerke Fatime radijallahu anha. Jedino je ona ga nadživjela i to ne dug period. 6 mjeseci. Sad, moramo biti oprezni kada slušamo. Nedavno bila jedna dženaza i jedan rekao neke podatke, nešto spominjali smo Hazreti Omera i on taj mene pita, kaže, jesi ti kad je znao da je Hazreti Omer kao udario Fatimu, tako je kad je jako udario, da je, kaže, glavom udarila od zid, pa tu je bio sebe kao što je umrla rano, pa došao Alija, pa njega udario. Gdje si rekao to, da brata čitu? Ima, kaže. Pa nije to su izmišljotine na povijest. Jer pastor, niko ne smije se igrati povijest. Hazreti Omer, koji je bio policajac poslanikov, koji je bio tjelohranitelj, koji je bio spreman sebe žrtvovati u svakoj lahzi, u svakom dobu. Hazreti Omer koji je pao, bio, da ne kažem komu, pao, bio u čudno stanje kad je doživio to iskušenje da je Muhammed a.s. preselio. Znate njegovo to stanje kako je bilo. Čak izjave dao, ako mi neko kaže da je umro Muhammed, ubiću ga. To je znači u tim jednim teškim stanjima govorio. Dok ga nije Hazreti Ebu Bekr malo kao umro, hladi se. Zar nisi čitao kuranski ajet? Allah dželešanu kaže: "Vama Muhammedun illa rasul", Muhammed je poslanik. Kad halet min qablihi rusul, prije njega su bili mnogi poslanici. Efe imata ako umre, ev kutile ili bude ubijen, zar ćete se vi vratiti na one stope na kojima ste bili prije toga? I kaže, Hazreti Omer zastao, kaže, ko da prvi put se predamnom doživljava poruku tih ajeta. Dobro, to je taj stres koji doživi. Tako da, znači, mnoge te stvari, neprihvatljivo je, nezamislivo je bilo kojem muslimanu takav odnos da je, na primjer, Hazreti Omer to neke šije proturaju. Znači u netačnoj literaturi, u izmišljenoj literaturi. Da je Hazreti Omer ufatio Hazreti Fatimu i bacio je i, kaže, udarila glavom od zid ili čak i on bio kao neki predmet pa je, kaže, ranu napravio pa od toga umrla. Nije to tačno. Hazreti Fatima radijallahu anha je preselila nakon poslanika alejhi salatu vesselam 6 mjeseci. I nju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obradovao viješću da će biti prva od njegovog potomstva, njegove uže porodice koja će otići za njim. I to je njoj drago bilo. Pazi, oni su toliko bili vezani za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da su željeli za njim, pa i kada je riječ o smrti, nisu se bojali toga. Dobro, to su ovi osnovni podaci koje trebamo znati. Dalje, Hazreti Hatidži, isto presudno je bilo prilikom te ženbe, dosta je držala do mišljenja Verke ibn Neufela, koji je izrazio se najavio u stvari na osnovu informacija iz prethodnih knjiga i on je rekao: ja Hadidže, o Hatidža, to što si mi ispričala od putovanja Muhammedovog prema Šamu, Meleke da je vidio Mejsere, da je vidio drvo gdje poslanici odmaraju i tako dalje, ja, kaže, vidim da je Muhammed en nebiju hadihil umme, poslanik ovome ummetu. وَكَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ كَائِنُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ نَبِيٌّ يَنْتَظِرُ. Jer ja sam kad je spoznao, znam, on je bio na vjeri Isa a.s. Znam kada je došlo vrijeme pojave novog poslanika i sad mi više nije ni tajna, znam da će to biti Muhammed. Nabijun yuntazar, poslanik koji se čeka, čija pojava se čeka. Hada zamanuhu, ovo je njegovo vrijeme njegove pojave. Tako da Hazreti Hatidža radijallahu anha je, znači, znala
znala već da će Muhammed a.s. bit poslanik i nije bila znači iznenađena o onome kada se desio vahij, kada je bio početak objave. Sada sam vam obećao reći nešto o opisu Allahovog poslanika a.s. Poslužit se od jednim citatom koji je zabilježio ga između ostali Ibn Hišam i drugi historičari i pisci ili islamski učenjaci od Ali ibn Abi Taliba radijallahu anhu. Mi ne smijemo ni zanemariti kada je riječ i o ovome posebnu vezu i posebnu prisnost između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Ali ibn Abi Taliba. Jer su oni Ali ibn Abi Talib je kao Muhammedov znači amidžić, kao sin Ebu Taliba. Ebu Talib vodio brigu o Muhammedu, a Muhammed će kasnije voditi brigu o Aliji. Čak ga dugo vremena kad je Alija, pošto je Ebu Talib bio siromašnog stanja, dao je Aliju Muhammedu i Hatidži. Da ga oni, i faktički oni su ga odgojili. I oni su na njega izvršili utjecaj. Zamislite sad da date vaše dijete ili neko dijete dati jednoj porodici, da uzrasta pod utjecajem te porodice. Normalno, ako znači čestita, ako je fina, uzrašće, dijete će imati. Moramo imati na umu znači te činjenice. Vi znate, spominje se slučaj da je prvi put kada je vidio Alija kao dječak, da li u 10 ili 12 godina, vidio Muhameda i Hazreti Hatidžu kako klanjaju. I onda se začudio. I pitao Muhameda šta to radite. Onda mu je Muhammed a.s. Pazite, vi nekad nailazite na poteškoće kako djetetu od 10 ili 12 godina neke stvari objasniti. Kako mu ih predstaviti pravilno. Da ih shvati na svom nivou. I onda mu je Muhammed a.s. rekao, otkrio mu je tajnu. I pozvao ga, ali kaže trebaš pitati oca. Opet da bude pod izunom u saglasnosti Ebu Taliba ako ćeš biti sljedbenik naše vjere. Dobro, doćemo do tih podataka i vjerojatno i kasnije spominjat ćemo o tome. Pa Ali ibn Abi Talib koji je odrastao u Muhammedovoj porodici, koji je odrastao s njim, koji kasnije on ga zna znači što se kaže kako diše. Znao ga je u svim njegovim sifatima i osobinama i zato lahko je dao svoju kćerku Hazreti Fatimu, udao je za Ali ibn Abi Taliba. Kada, eto, znate vi te podatke. Ali ibn Abi Talib je opisao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ovim opisom. Ja ovdje imam jedan prijevod, pa pokušat ćemo da zamislimo sad, znači taj lik kako je opisao ga Alija ibn Abi Talib. Rekao je, Muhammed alejhi selam nije bio ni previše visok, ni previše nizak. Znači, ni previše visok, niti nizak rastom. Već osrednjeg rasta, srednjeg rasta. Nije imao ni previše kovrđavu kosu, ani sasvim opuštenu. Već onako valovito. Ovo je sad prijevod. Nije bio ni predebeo, niti premršav, znači srednji i u tome. Imao je bijel ten, za razliku od mnogih Arapa, gdje im ide svojstveno crnijeg tena. Tako. Muhammed a.s. imao je bijel ten i krupne crne oči s dugim trepavicama, krupne zglobne kosti i pleća. Po prsima je imao znači kosu, kosmat je bio po prsima, jake šake, jaki je, u rukama je jak bio, jer bavio se i poslovima, znači i ratom, i trgovinom, i radio je. I stopala također srednja. Kada je hodao, nije koračao čvrsto, već kao da ide nizbrdo. A kada bi se okrenuo bi se cijelim tijelom.
Među plećkama je imao pečat poslanstva, bio je posljednji poslanik. Bio je najdarežljiviji čovjek, najsrčaniji, najiskreniji, najpouzdaniji. Alejkum selam. Najblaže naravi i najljepšeg ophođenja. Koga prvi put vidi, osjeti poštovanje prema njemu, a ko se s njim počne družiti, taj ga zavoli. Ni prije ni poslije nisam vidio nikoga sličnog njemu. Neka na njega salavat i selam. Ovo je jedan od tih sahih, znači opisa sa koliko možemo od toga mi sebi dočarat kakav je bio Muhammed a.s. Dobro, što se tiče kose, nekada je znači puštao kosu dužu čak do ramena, dobro, oni su krili kosu onim pokrivačima ili vezali su, nekad puštali. Onda, pogotovo za vrijeme obreda hađa ili obreda umre, onda šišao bi se načelavo, opet bi kosa bila, glava bi posle toga bila pokrivena, znači ne bi nije hodao otkrivene kose. Dobro, tim smo završili znači dio kazivanja o Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, o njegovoj ženbi i nešto o njegovom opisu i o njegovoj porodici. Sve to znači u tom periodu. Sada ćemo ono što se zna pouzdano, znači od pouzdanih podataka, kada je Muhammedu bilo 35 godina. 35 godina Meka je zabilježila slučaj gradnje, u stvari obnavljanja Kjabe. I oko toga imat ćemo određene informacije na kojima ćemo se vjerojatno zadržati, a nećemo stići sve večeras da kažemo. Razlog koji je natjerao Mekelije da grade nanovo Kjabu, renoviraju, je prost. Zato što su ustanovili dugo vremena nije se vršilo obnavljanje gradnje, nije bilo maltera, bile su kamene, znači kamenje naslagano jedno na drugo, nije bilo povezano između i onda postojala je bojazan da padne, da se sruši. Trebalo je to učvrstiti. Međutim, znači, to je dugo vremena razgovaralo se o tome. Bili su, jer Meka imala svoju čast, imala svoje mjesto, mnogi koji dolazili su, bilo je poznato sezona hađa, dolazili su mnogi ljudi, ostavljali su darove Meki i ono što je, ja sam o tome vam više puta govorio, da se unutar Kjabe, znači građevine unutar Kjabe, kažu da je bio bunar jedan, on se povezuje sa bunarom Zemzemom, znači otvor u koji su ubacivali darove. Kad dođu hađije, tamo ubacuju neko ovo, neko ono, i tu se čuvali i blago. Bilo i zlatnih predmeta i ostalog. Onda, pošto je lahko bilo i ući i izaći, bila su dva otvora. Bio je otvor gdje sad se nalazi otvor Kjabe i otvor je bio sa suprotne strane, tako da se moglo na taj ući i na ovaj izlaziti. I onda su htjeli to malo da dotjeraju, da popravi, međutim bojali se. U to dno toga bunara unutra u Kjabi ugnjezdila se i nastanila se bila jedna velika zmija. I tu je živjela, čime se bavila, prehranjivala i samo bi izlazila preko dana na sunčanje. Dođe na kamen, a kažu zmije voli izaći iz ti gdje budu na kamen ili na nešto, uglavnom da se sunčaju. Jer im treba zmijama svjetlosti, treba im energije, treba im toplote. I kaže, kad bi neko htio ovako, to ona bi kao otvorala usta, nije se dalo uznemiravati. Tako da su uvijek s oprezom, kad bi obilazili oko Kjabe i držao se da je to nekakav alamet, da se ne smije niko približavati. I na kraju čuvar je bila u Nijemaneta. Malo bi se ko usudio da... Međutim, desilo se da je kenz ili taj kofer, uglavnom kovčeg u kome se čuvao određeni nakit, da je jednom nestao. Našao se neki buš, neko. I uglavnom bio iz plemena Huza'a.
pronašli su uglavnom. Taj koji je bio ukrao, doveli su ga tu i odsjekli su mu ruku. Iako, interesantno, spominje se da je Fekutijat jedan, odsječena mu je ruka, Kurejšije su donijeli odluku da mu odsjeku ruku onome ko je pokrao blago iz Keabe. Kako su tekli pripreme ili razgovore oko toga, donijeli su vijećalo, donijeli su odluku, kaže da srušimo Keabu, jer ne možemo, mislim, da bi izgradili novu, moramo staru srušiti. Međutim, bojali su se toga. I onda su svi se usaglasili, imamo krajnju namjeru dobru, nećemo rušiti Keabu, jer držali su se Keaba, je sveto mjesto od Adama a.s. pa na ovamo, ili od Ibrahima a.s. I uglavnom odlučili su da sruše Keabu. Međutim, posle su postavili pitanje, kaže, ako srušimo, kako ćemo napraviti? Ima li neko od nas majstor da zna praviti? Ako su svi hođe i hađi, obe lijeve ne znaju graditi. Međutim, Allah dželešanu da uvijek izlaz iz takvih situacija i kažu da je tada baš u Meki toga doba došao Kopt jedan, znači iz Egipta, bio je neđar, bio je, što bi mi rekli, stolar, majstor. Ono što oko vidi, ruka zna napraviti, obdaran. A oni Kurejšije, pošto bili trgovci, ne znaju oni praviti. Ne znaju zidat, ne znaju gdje treba gredu postaviti. Još jedan su problem imali, dobro kaže ima, eto u redu, pitali ga hoće li on će platiti sve to za radove, znači stručnjaka. Međutim, problem je nema drveća. Nema od čega. Meka, brda, stijenje, nema hrastova, nema borova, nema jela, nema... I baš u tom momentu, to je opet Allahovo proviđanje, Allahovo davanje. Kaže, u tom momentu došla je vijest da je brod, nečiji brod, nema podataka čije, šta je trgovački brod koji je provodio robu, da se je nasukao negdje i raspao se uglavnom. I da su daske od tog broda izbačene u Džid, znači nedaleko od Mekke, na tom području, i došli su do te vijesti. Eto, i shvatili su, Bog nam poslao i to ćemo upotrijebiti, građu kod koje je bio napravljen taj brod, upotrijebit će za pregrade i skele i već šta treba prilikom gradnje Keabe. Još jedan podatak, desilo se da je Allah dželešanu poslao Tairan, pticu, da li kakvog orla ili jastreba ili veću pticu, i jednog dana kada je zmija izašla da se sunča na svoje uobičajeno mjesto, taj je spazio ozgor i nadletio i uhvatio je i odnio. I ljudi rekli alhamdulillah, hvala Allahu, evo, oslobodiše nam, i to su shvatili kao alamet, da je to signal da mogu dalje startati sa radovima. Još jedan moment koji se desio, da je Imran ibn Mahzum, jedan od, znači tu Mekelija, ali za koga kažu da nije imao čistu ruku, da je varao, da nije znao haram i halal razlikovati. Kada su došli do toga da skidaju kamenje, da pošto da ruše Keabu, kad je on uzeo kamen od Keabe, kamen se je vratio, ruka mu je odbačena i kamen se je vratio na svoje mjesto i on se je prepao. Kasnije su to prokomentarisali da taj čovjek nema čistu ruku. I onda, interesantno, još ću ovo reći pa ćemo završiti za večeras. Svi su se usaglasili, iako je bilo znači haramdžija, bilo je među njima haramdži, ljudi koji su živjeli izdržavali se ili uzimali pare od javnih kuća, od zinaluka, neki od alkohola, neki od kamate i ostalog. Međutim, rekli su, u gradnju te nove Keabe, u renoviranju Keabe, usaglasili su se da tražili su znači pomoć svi Mekelije da učestvuju u tome, međutim, niko ne smije donijeti dinar ili dirhem, novac ili nešto koji je zarađen kamatom, koji je zarađen zinalukom, znači iz javne kuće, ili koji je zarađen
od alkohola. Interesantno. I onda su, kaže, samo u što ste sigurni. Ko garantira da ima čistu, nek donosi za to. I onda spomenu da je Velid ibn Mugire, da on bio među prvima koji je počeo skidati kamenje i govorili su, oni su govorili, kada su to radili, naš gospodar ili Allahu Bogu obraćali se, mi želimo samo dobro, ne rušimo Kaabu da bi uništili s toga mjesta. Jer znaju oni, to je 35 godina, znači prošlo je kada je bio slučaj Ebrehi i uništenja kompletno vojske iz Jemena, kršćanske, koja je bila došla da sruši Kaabu. Znači bili su svjedoci, prenosili su to sa koljena na koljeno i otud je normalno postojalo poštivanje Kaabe. I onda kada su skidali kamenje, znači razvaljivali Kaabu, rušili, govorili su, Bože, mi želimo samo dobro. Želimo, znači, srušiti staro i onda postaviti, izgraditi novo. O daljoj gradnji Kaabe i daljim kazivanjima, inša Allah, biznillah, mi ćemo